Yesu nashimwe, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Ku izina banyita Pasikazi, ku bantu batamenyereye, ndafite ubutumwa bwiza Imana yampaye kugira ngo ndabashikirize. Haleluya. Nukuri ndashima Imana ko iguma iturinze mu icyorezo, kandi ndizera ko namwe Imana iguma ibarinze. Yesu nahabwe icyubahiro. Abantu bose batazi channel yiwanje bataragira subscribe mubikore kugira ngo muze mureba ubutumwa Imana iba yampaye. Kandi ku bantu batayizi, mugire mwandikeho PS Pasikazi, niyo channel yanjye yo kuri YouTube. Yesu abahezagire. Ego ndafite ubutumwa bwiza buri muri Ezekiyeli 15 ku murongo wa 4 na 6 ku murongo wa 4 kugeza kwa 6. Nkaba mfite kandi Ezekiyeli 16 ku murongo wa 22 kugeza kwa 23. Nkaba mfite Ezekiyeli 8:18. Haleluya. Mwene data, umuntu ari wese ari bwumvise buno butumwa no kurinda sabye mu burungikira abandi kugira ngo nabo bafashe. Reka nsenge kugira ngo Uwitekaze abane natwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ukuntu ngejeje amasaha data. Uwiteka ndakwinginze ndungikire umwuka wera kugira ngo aze hano hantu mwami amfashe data. Abantu ari bose bari bwumve buno butumwa ndakwinginze bahezagire mwami. Ndanse imyuka mibi iri hano hantu n'abadayimoni bose ndabohesheje mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka uhezagire kandi uherekeze buno butumwa. Oh haleluya. Nta yindi Mana iri hatari wowe Uwiteka. Ndabanje gusaba imbabazi ku bintu byose nagukoreye Uwiteka. Unyogeshe amaraso avira ku musaraba data, ko ijambo ryawe rivuga ngo mwami mweza uko mutazi umunsi n'isaha. Ndakwese n'abantu bawe mwami ubahezagire kandi ubabarire imitima yabo, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Reka nsome kubijanye n'ivuka ryawe ku munsi wavukiyeko. Uruzogi rwawe ntigwaciwe kandi ntiwogejwe mu mazi ngo uhumanurwe, ntiwasizwe umunyu namba, eka ntiwatekewe mu vyahi. Eka ino jambo ndayisubiremwo. Kubijanye n'ivuka ryawe ku munsi wavukiyeho, uruzogi rwawe ntigwaciwe kandi ntiwogejwe mu mazi ngo uhumanurwe, ntiwasizwe umunyu namba, eka ntiwatekewe mu vyahi. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana bene data. Imana iriko iravuga ukuntu yagutoraguye. Imana iravuga ukuntu ababyeyi bawe bagutaye, barakuvyaye bakaguta mu ishamba. Ukabura umuntu yaza gutora. Uwiteka Imana akaza akakwitorera. Uwiteka yagusanze uri kuri kumbagaza mu maraso, bakuvyaye bakagutaho ngaho bakigira. Umuvyeyi wawe yarakwinovye mbese abona ko ukwiye gutabwa, maze kuguta mbese yaranashaka no guta mwiwese. Ni wibuke nyoko wawe yashaka guta mwiwese, yarakuvyaye araguta maze Imana irungika abantu baraza kugutora. Uwiteka aragutora gukuye
aho wari watawe. Uwiteka arakurera, aragukuza. Amaze kugukuza waciye mbese wiga ingeso mbi. Uwiteka yarakwambitse, Uwiteka yarakuvuye urwaye, Uwiteka yagumya gukorera ibitangaza, Uwiteka yagumya kurinda ibintu bikomeye. Urakura, uraba umugabo, uraba inkumi, ariko hari ibintu bimubabaje. Haleluya. Reka ngume nsoma. Nta n'ijisho ryakumviye akagongwe ngo ugirirwe kimwe muri ibyo bintu bitumwe nuko ugiriwe impuhwe, ahubwo waterewe ku gahinga kuko bakuzinutswe ku munsi wavuka. Haleluya. Ababyeyi bawe barakuzinutswe, babona ko utari ukwiye kubaho. Ubu uriho utazi nyoko wawe, ubu warakuze utazi uwakubyaye ngo ninde. Wakuze warezwe n'abandi bantu, Uwiteka yaragutunze. Hajya iyo Imana yakureka wari gupfira hariya hantu, ariko Imana irakugira neza, iragutora maze irakwitungira. Haleluya. N'ubu uri mukuru, nta nyoko nta so uzi, nimba waravuye hehe ntabyo uzi, ariko Imana yonyine yaragufasha iragukuza. Haleluya. Hariho abantu babyara abana bakabata mu ishamba, mbese bagashaka gufata intuzenye yabo, bakagira mbese ubuzima bwabo bagashaka kugira iki, kubucira hagati. Ariko Imana ya Isirayeli, Imana yo mu ijuru ikaba yayibonye, ikavuga ati ntushobora kunyicira umwana. Atuye azaba umukozi wanjye, atuye azaba umuririmbyi, atuye azaba ikintu gikomeye amaze gukura. Imana igaca irungika umuntu wo kugutoragura, ikagutoragura. Imana ikagutoragura, ikagukura mu ivata, ikagukura mu ivata. Haleluya. Imana ikakugaburira, Imana ikakonsa, Imana ikaguha ibintu ibyo ari byo byose byatuma ukura. Haleluya. Nukuri benshi babayeho batazi abababyaye. Abantu benshi babona baba mu bantu mbese batababyaye, ariko kubera iki? Imana niyo yagize iki, niyo yarungitse bajya abantu kugira ngo bagutoragure bakurere. Byumvikane ko ari Imana yakureze. Iyo itagutoragura wari gupfira hariya hantu, wari kuribwa n'ibikoko. Warabyawe, ababyeyi bawe bamaze kubona ko uriko uramara umwaka, imyaka ibiri, bagaca bakaguta bakakwiyama. Haleluya. Ariko Imana yarahabaye, iragufata ukuboko, iragukomeza, ati mwana wanjye humura, ndakubona, nzagukuza. Haleluya. Imana ivuga ati nzagukuza, nambarimbye nzaguhereza, aramata nzakonsa, ndi umubyeyi nzakonsa, mwana wanjye ntugire ikibazo. Ati vata mu kanwa kawe ntabwo barari gukuramo, ariko ndari gukuramo. Imana iragufata, igukura mu ivata mu kanwa kawe, irarikuramo, irakugira neza, irakwambika uba inkumi nziza, iragusiga, ikugira neza, igushiraho igikundiro, igushiraho umubiri. Oh haleluya. Imana mbese irakwirerera. Umuntu arezwe n'Uwiteka akura neza. Umuntu arezwe n'Uwiteka nukuri yiberaho neza. Haleluya. Mwabantu mwe, nimwibuke ukuntu Imana yabatoraguye hasi,
Imana yagukuye mu muhanda uri kurasabiriza, wabuze icyo urya, wabuze ugufasha, maze Imana icituma abantu barazi baragufasha. Imana irakwambika. Niwibuka ukuntu wagenda wambaye ubusa, haleluya, wagenda wambaye ubusa atandya ufite, Imana irazana imyenda irakwambika. Wari ufite igitenge kimwe, ntago wari uzi n'ukuntu mbese wabaho. Niwibuka ukuntu wagishaka kugenda kwiyahura, ubuzima bwakurambiye, umengo niwe wenyine ufite ibibazo ngaha mu isi, ariko Imana irabona ko atari wowe wenyine. Iragira iki? Iratuma umuntu mbese ukwiyahura birahera. Imana ikwemera kuzakugira neza, Imana ikwemera kuzabana nawe, Imana ikwemerera, haleluya, Imana ikwemera kuzakubakira urugo, Imana ikwemerera byose. Ariko ibyo byose, ibyo mwamwemeranije n'Imana warabyibagiye, haleluya. Reka ngume soma. Naciye rero iruhande yawe, nkubona ukumbagara mu maraso yawe, maze nkubwira uri mu maraso yawe nti niwibereho. Egome nkubwira uri mu maraso yawe nti niwibereho. Reka nsubire mwino jambo. Naciye rero iruhande yawe, nkubona ukumbagara mu maraso yawe, maze nkubwira uri mu maraso yawe nti wibereho. Egome nkubwira uri mu maraso yawe nti wibereho, haleluya. Imana iracatubwira ukuntu yagutoraguye, ukuntu yakugiriye neza, ukuntu yabonye wari muntu uzenye mu misozi ariho waba. Irakubwira ati mwana wanjye humura nzagutwara mu muji. Uwiteka gukura mu misozi ikujana mu muji. Amadosi yaraje ati mwana wanjye nubwo ugowe, nge nzagukuraho ndakujane mu bihugu byo hanze. Nta mafaranga warishe, nta na kimwe watanze. Ni bangahe batanze amafaranga ariko bikanka bivanye nuko atamugambi w'Uwiteka warurimo. Imana iragufata, iraguterura aho hantu, igutwara ahantu uzaronka indya zikwiye, igutwara ahantu batigera mbese bemera abize gusa, ariko aho wari uri kugira ngo uronka akazi byari ibibazo. Ariko Imana ikujana ahantu bataka ruswa, ahantu bataka intu uzenya amafaranga. Imana iraguha akazi, Imana irakubeshijeho, mbese imyenda usigaye ufite imyenda udashobora kubara. Imana yakugiriye neza, amafaranga ukorera ntayo urigera ukorera, ubu urafata mu modoka ugadrivinga ukagenda. Imana yarakugiriye neza, yaraguhezagiye, yagukuye hariya iyo wari waratawe, maze byose urabifata ubikubamwe ubusa. Utangiye kubona ko amabere yakuze, utangiye kubona ko wakuze wabaye umugabo. Ati ngiye kwicuruza. Imana urayihemba, uragenda urafata, utangira kwiyambika ubusa, utangira kuja hariya mu muhanda gutegera abagabo, utangira kuja hariya mu muhanda gutegera abagore. Bamwe baba abajama, bamwe batangira kwibera abajama. Imana yariyo yabareze, barayihinduka baba abajama, batangira kwitoboza amatwi, maze batangira kwitoboza amatwi, amazuru ngayo mubona ko bidatosheje, kururimi ngugo, iherena mushiraho mubona ko bidatosheje, kumukondo mumanukaho muratobora, kwambara mugaca mwambara kanuza agapira kari no hejuru nakandi kari ngaha hasi akajipo n'abraga patro ntumbaze, ugashira ko maze umuromba ukagenda ugira iki uboneka. Ibyo nibyo uri kurahemba Imana.
wa mukobwa we, wa mumama we, wa musore, wa mugabo we, niwibuke ko Imana ariyo yagukuye mu ivata, niwibuke ko Imana ariyo yagukuye mwayo amagogo wari urimo, ariko uri kurayihemba gusinda, uri kurayihemba, mbese ibyaha bitandukanye warayifashe uyishira hariya ku ruhande. Haleluya. Mbese mu gutambuka usigaye witambukira abantu bavuga ngo nabaniga, ngo nabaniga, ngo nabaniga di, niko bahora bavuga. Reka ndababwira izo mvugo, muca mutangira kwiga imvugo zihumanye, muca mwita baniga, abandi mukita rasta, muca mutangira gufata amarasta mugashira mu ntuzenye mu mutwe, mugashaka kwigana Samson. Imana yategetse ngo ntibazamushireho ikintu kimwe ku mutwe, kuko ingufu ziwe zava hariya umushatsi. Ariko mwebwe mwace mwigana Samson, mutangira gupinga Imana, mwigira Imana muyishira hariya, mwibagira kariyo yabakuye muri ya maraso mwari ko muri tembagazamwo. Imana yarabafashe irabakuza, ikintu mwayihembye muri ko muragira iki, muri ko mugira agatabi, mugira nkuku gusa, mugira agatabi mugafatisha intoke zibiri, mugira musinda, mufata ibiyobyabwenge akaba ibyo muyihemba, mufata intuzenye ibimogi akaba ari byo muyihemba. Reka ndababwire, Imana Isirayeli irababaye, Imana ntago inezerewe kubona umwana ari we wamukuye hasi ukamukuza, yamara gukura akaguhemba ibintu bibi, yamara gukura akaguhemba bibi. Imana irababaye bene data, Imana ntago inezerewe. Niwibuke ko ata kintu na kimwe wari ufite, naho waryama byonyine byari bibazo. Niwibuke ko warara hanze wari mayibobo, mbe wa mugore we, wa mukobwa we kubyibagiye. Niwibuke ko wari mayibobo, ugenda usabiriza mu muhanda, ugize ukugiriye impuhwe akaguhereza indya. Niwibuke ukuntu wambara atakintu na kimwe wari ufite wambara, imyenda zari zagusaziyeho. Niwibuke ko atakintu na kimwe wari ufite. Niwibuke kuba warasambana, wa mumama we, wa mukobwa we, wa musore we, kuba warasambana ugasambana n'abagore 70, abagwaye imigera, abatagwaye imigera, byose warajaniranya. Ariko Imana ikagukuramwo atamugera ufite, ikagukuramwo atangwara wagwaye. Ibyo byose ni Imana yabikoze, iragukuramwo, irakugira neza, ariko urabyibagira, waciye usubira mu byaha byawe. Imana wabonye katacimaze. Imana irababaye, murayihemba uburara. Nimwibuke mwabagabo mwe, nta na kimwe mwari mwimariye, nta na gitoya mwari mwimariye. N'igikwashu conyene carakunanira kugura, igikwashu carakunanira kugura. Ariko Imana iraguhezagira, iragukuye mu ubwo butindi, iragukuye mu ubwo bukene, maze ushutangira kwishira. Reka ndababwire, Imana irababaye, Imana irababaye. Irikira kwibutsa ukuntu yagutoraguye, irikira kwibutsa iyo yagukuye, irikira kwibutsa munsi y'igiti aho bari baragutaye uri mu maraso, irikira kwibutsa ukuntu wari wafashe umugambi wo kwiyahura, Imana ikakurokora. Iyo yashaka ari kure kugapfa, iyo yashaka yari kukure kugapfa, ariko Imana Isirayeli itanga imbabazi kandi ibona ibiri imbere, irazira bigukuramwo, iragukiza kandi iragutegeka kuja kwihana, uranangira, uranga. Imana iyo yibutse ibyabakoreye, Imana iyo yibutse yabakuye, mukayiha umugongo, irababara.
Haleluya. Reka some Ezekiyeli 16 ku murongo wa 22 n'uwa 23. Haleluya. Reka some kandi mu bintu byawe byose biteye ishishi be n'ubumaraya bwawe ntiwibutse iminsi y'ubuto bwawe cya gihe wari amenya uri gusa wakumbagara mu maraso yawe. Umviriza ukuntu Imana ivuze, ijambo ry'Imana ibyo riko iravuga. Bene data nimwibuke, umviriza ngo kandi mu bintu byawe byose biteye ishishi, mu bintu byawe byose biteye ishishi, ibyo byose uri murakora bibaza Imana, ibyo byose uri murakora biteye iseseme Imana, ibyo byose uko kwikinisha biteye iseseme Imana, uko gusinda kwa buri munsi ukibagira biteye iseseme, biteye ishishi. Imana abonye ko byateye ishishi, byayiteye ishishi. Haleluya. Byayiteye ishishi. Byayiteye ishishi be n'ubumaraya bwawe. Imana amaze kubona kuri umumaraya, usigaye ugenda kwicuruza, usigaye ugenda gutega abagabo hariya, usigaye ugenda gutega abagore hariya, ubumaraya bwawe ugumusambana. Imana byayiteye ishishi. Nuve mw'ibyo byaha, nuve mu bujura, va mu bwo buraguzi bwawe. Nta gukimenya Imana wakurikiye, uva ngaho ukaje hariya, uva mu rusengero ugacuruhukira kuraguza. Imana wakire ntayuzi, urayibagira ugaca ugenda kwigirira iki? Kuvanga ibigirwamana. Bya bintu wakora biteye ishishi, ibyo uri kurakora biteye ishishi, ibyo uri kurakora biteye ishishi. Ntushaka kubivamwo, ntushaka kuva mu ibyo bintu urimo, ntushaka kwakira Kristo, ntushaka kumwinjiramo neza. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ngo kandi mu bintu byawe byose biteye ishishi be n'ubumaraya bwawe ntiwibutse iminsi y'ubuto bwawe. Nubwo uri kurabikora uta Imana ukayishariya ku ruhande, ntago wigeze wibuka mu minsi y'ubuto bwawe. Ntago wibutse ukuntu wagenda usabiriza kandi uri mutoya, uri umukobwa. Ntago wibuka ukuntu Imana yahagukuye uri umukobwa ata ufite uba, Imana ikakuhereza huba. Ibyo byose ntabyo wibuka. Haleluya. Ntago byibuka. Yesu natugiye neza. kandi mu bintu byawe byose biteye ishishi be n'ubumaraya bwawe ntiwibutse iminsi y'ubuto bwawe. Cyagihe waramenya, cyagihe wagenda ubusa, cyagihe wagenda ubusa, cyagihe waramenya uri gusa wakumbagara mu maraso yawe. Imana irababaye. Imana ishaka ko usubiza ubwenge inyuma. Imana ishaka ko wiyumvira iby'Imana yagukoreye nibiki, wihane. Reka nsubire inyuma gatoya ndebe muri Ezekiyeli 8 ku murongo wa 18. Haleluya. Ezekiyeli 8 ku murongo wa 18. Haleluya. Ngaya magambo rero Imana ikubwiye wewe wafashe Imana ukayishira inyuma. Ngaya magambo Imana yampaye ngo ndagushikirize we wabonye ko Imana atacimaze. Ngaya magambo Imana yampaye ndaguhereze wewe wibagiye Imana yagukuye, wibagiye kwa gusabiriza, wibagiye mbese wibagiye ukuntu Imana yagukuye mu muhanda udafite yuba, inzara yari yarakwishe,
umugabo yari yarakugiriye yari yashaka kwica, Imana ikakugira neza. Ibuka umugore yaza agukubita, hari abagabo bakwitwa n'abagore, umugore akaza gukubita, akagukubita, Imana kugira imbabazi iramuguhindurira. Ibuka ukuntu abana bo nyene bobo baza bagukubita, bakaguhagara hejuru, bagashaka kugukubita, bakakwereka ko bana kwica, uri umuvyeyi wababyaye, Imana ikabaguhindurira. Ibyo byose rero mu bantu babyibagiye, nimwumva ivy'Imana ikiravuga hano ku murongo wa 18. Nanjye rero nzogira ico nkoze mu bushangashigwe, ijisho ryanjye ntirizokumva akagongwe, eka nta n'impuhwe nzogira, kandi ntibazobura gusemerera mu matwi yanjye n'ijwi rirenga, mugabo sinzobumva. Ndagusubiriremwo uko Uwiteka avuze hano. Nanjye rero nzogira ico nkoze mu bushangashigwe, rumva ngo nawe azagira ico akoze mu bushangashigwe, mu burakari bwiwe azagira ico akoze. Akorera nde? Wewe. Haleluya. Ijisho ryanje ntirizokumva, ijisho ryanje ntirizokumva akagongwe. Ijisho ry'Imana ntago rizakumvira akagongwe, ntago rizakumvira imbabazi. Ntibibaho. Haleluya. Eka nta n'impuhwe nzogira, ngo nta n'impuhwe azakugira. Ushaka ukumbagare, nta mpuhwe azakugirira. Ariko tangira uwihane, wibuke uwakugiriye neza. Haleluya. Kandi ntibazobura gusemerera mu matwi yanjye n'ijwi rirenga, kandi ngo ntimuzabura gusemerera, ntimuzabura kugira kurira, ntimuzabura gutakamba, ati Mana tubabarire, ati Mana dutabare, ati Mana ibi nibi mu mantu zenye ngo ntimuzabura kugira iki? Gutakamba. Haleluya. Ngo n'ijwi rirenga, ngo mugabo, umviriza no jambo rya nyuma, ngo mugabo sinzobumva. Mugabo ntago azabumva, nubwo muzatakamba ntago azabumva. Ariko mwene data, bitarabi birero, niwibuka Uwiteka, niwihane ibyo byaha byawe, niwihane nuve mw'ibyo byaha, mubwo busambanyi. Niwibuke ko Imana ariyo yagukujije, nta babyeyi uzi, ntuzi n'uwakuvyaye uwo ari we, ariko wibagira ko ari Imana yo yakubereye umuvyeyi. Waragira inzara, Imana iragutabara. Wagenda amenya, wagenda ubusa, Imana irakwambika. Ibintu byose ufite ni Imana yabikuhaye. Ahariho hose ugenda, Imana irakurinda. Haleluya. Ibintu biko birakugwanya, Imana yabikugwanirira, ikakugwanirira. Ariko byose ntago byibuka, byose ntago bibona. Mwene data nuhunge, buno burakari bw'Imana butarakugeraho. Nuhunge udapfa, nuhunge Imana itarakwihakana nayo. Nuhunge Imana itarakwihakana. Haleluya. Nuhunge Imana itarakwihakana. Niwihane, nuyigarukeho, nusabe imbabazi, Imana izakubabarira niwayigarukaho. Ariko niwabigumamwo, aya magambo Imana ivuze nibyo izagukorera. Kandi nutagaruka, Imana ukabona Imana igukora no magambo Imana ivuze, ewe kazaba kabaye, kugira ngo Imana ize isubire kandi ikugire neza. Sinzi kuko ngo izakwicecekera.
uzarira uboroge Imana izakwihweza. Yicecekere kuko nawe iguma ikubwira kora iki, ibuka ibyo nagukoreye, nakugize nagukuye mu ivata, nagukuye mu maraso wari kuratembagaramwo bagutaye, niwe yakukujije, yaragukujira kwambika icyo uri kwa imbugenda kukugira kugusambana ukora ibya bitandukanye, ariko Imana nayigiye kugira iki, kukwihinduka. Nawe hazagera igihe urira Imana ntizikumvire, hazagera igihe utabaza Imana amatwi ntize yumve, ikureke uteseke, ngo uzarira ntago izakumva, nta n'imbabazi zakugirira. Mwene data, bino bitaragushikaho, ubushangashigwe bw'Uwiteka butarakuzaho, nuhindukirira Imana usaba imbabazi Imana. Imana ni nyembabazi, izakubabarira, izakugira neza, nta kibazo kirimo. Ariko nutahindukira, Uwiteka azakugira iki, azagushaho buno bushangashigwe, kandi uzataka ntuzagira ikintu uzatabagwa. Uwiteka abagire neza. Ndangirije ngaha buno butumwa mu burungikira abandi kugira ngo nabo bafashe. Reka ndangize senga. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ko uyu mwanya umpaye, ndakwinginze uhezagira umuntu ari wo wose Mana ari bwumve rino jambo. Umwuka wawe wera Data ukurikire rino jambo Mana, rigira ico rikoze mu mitima y'abantu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Uwiteka Imana abagire neza, abahezagire.